skupaj zavedamo, da na čelu te reprezentance pravzaprav kot zveza moramo zasledovati res strokovne štabe z vrhunskimi strokovnjaki in tako je bilo tudi v tem primeru. Torej, že v preteklosti smo se tega nekako striktno držali in seveda tudi sedaj, ko smo se ponovno znašli v situaciji, da je potrebno seveda oblikovati nov strokovni štab, smo se ozrli po res najbolj eminentnih trenerskih imenih. Zagotovo si lahko mislite, da je pravzaprav interesa za to reprezentanco na svetu tudi med uglednimi trenerji v Evropi in po svetu kar nekaj, pa vendarle moram reči, da smo bili izjemno veseli, ko smo nekako dobili izražen tudi interes gospoda Solija. Ocenjujemo enostavno, da gre za mladega, ambicioznega strokovnjaka, ki je več kot primeren za to, da to našo reprezentanco povede v to naslednje obdobje. Zdaj seveda nekaj teh naših ključnih ciljev, vključno z olimpijskimi igrami, je bilo izpolnjenih, ampak vendarle pred nami je pa sedaj obdobje, ko bo reprezentanca morala postopoma doživljala verjetno tudi kakšne spremembe. In veliko veselje nam seveda je, da nas po eni strani sled tega, da je gospod Soli tudi trener Jana Kozamernika relativno dobro pozna, tudi sam nas skozi vse to obdobje spremlja. In jaz lahko rečem, da smo res izjemno zadovoljni, da smo uspeli najti skupen jezik z njim in se nam pridružil tukaj. Kako pa vidite razvoj slovenske moške reprezentance v prihodnjih letih? Ja, kot rečeno, seveda je za nami neko izjemno intenzivno obdobje, v katerem smo s praktično nespremenjeno reprezentanco dosegali cilje, ki smo si jih zastavljali, ti so postopoma postajali vedno višji. Seveda je tako tudi prav, če gre za četrto reprezentanco na svetu. Je pa v olimpijskih igrah tako pred nami, kot tudi pred vrsto drugih evropskih in svetovnih reprezentanc obdobje, ko se bodo same sestave reprezentanc verjetno nekoliko spreminjale, pomlajevale in zato je v tem obdobju še toliko bolj pomembno, da imamo res izjemno strokoven in pa stabilen strokovni štab, ki bo seveda skozi to obdobje lahko te spremembe, za katere smo se vsi zavedali pravzaprav, da nas enkrat v nekem obdobju čakajo. Jaz upam, da bodo čim bolj postopne in čim bolj dolgoročne in da jih nekdo, koga gospoda Solja, zagotovo lahko kvalitetno izgleda. Dotaknili ste se že ciljev preteklosti. Kakšni pa so ti cilji za prihodnost na krajši rok in na daljši rok? Zdaj, kar zadeva kratkoročnih ciljev, zagotovo so tukaj naša letošnja tekmovanja, torej čim boljši rezultati in uvrstitev v Ligi narodov, katere zadnji turnir pred Final-Eightom gostimo, kot veste, tudi tukaj v Ljubljani, potem nas v nadaljevanju čaka svetovno prvenstvo, potem pa seveda iz leta v leto tako, torej vsako leto na pomlad Svetovna liga, oziroma Liga narodov in pa potem eno leto Evropsko prvenstvo, drugo leto Svetovno prvenstvo. Zdaj, tak generalni dolgoročen cilj zagotovo mora biti, da ostanemo nekako v tem samem svetovnem vrhu. Jaz ocenjujem, da tja zagotovo sodimo, da tja tudi s temi ukrepitvami oziroma s to prisotnostjo mladih, talentiranih igralcev tudi v prihodnje sodimo. Bo pa seveda iz tekme v tekmo potrebno ta naš status top reprezentance potrjevati, ampak kot rečeno, nimam neke bojazni, da nam to prihodnje ne bi uspelo, sploh, ker se zavedamo na eni strani, da nam bodo tudi v tem obdobju, pa če rečemo, da je končni cilj tega obdobja olimpijada v Los Angelesu, da nam bodo v tem obdobju še vedno stali ob strani oziroma vse reprezentančnih akcij zadrževali ti sedanji standardni igralci in pa seveda zavedajoč se tudi tega, da ti mladi, ki pa praviloma že bolj kot ne igrajo pomembne vloge tudi v tujih ali pa na zadnje domačih klubih postopoma prihajajo, tako da jaz mislim, da bo celoten nivo oziroma nabor reprezentance skozi ta leta samo še širši in močnejši. Gospod predsednik, najlepša hvala. Prosim. Gospod Soli, dobrodošli v Sloveniji. Kaj vas je najbolj pritegnilo k vodenju slovenske reprezentance? Now in English, Mr. Soli, welcome to Slovenia. What attracted you the most to take on the role of head coach of Slovenia national team? First of all, thank you to everybody
everybody to be here. Thank you to Mr. President for this opportunity. I'm really excited to be here, and it's for me a dream to become a coach of an important national team like Slovenian national team. Since when I start to be a coach and now to be here, it's like a dream on my hands. So thank you very much to everybody. A very fast answer to your question. I think it's not possible to say no to a so important national team like the Slovenian national team. It's an amazing national team. I think who came before than us did an incredible job with the federation to develop a very important level in talking about the level of volleyball of this national team, not only in the last season, in the Olympic season, also in the seasons before. So my dream became true, saying yes to the call of Mr. Ropret, and really, it's an incredible honor for me to be here. So it was very easy to say yes to the offer of this national team, and I'm really proud to be here. Če povzamem besede gospoda Solija, zelo vesel je, da se je lahko pridružil, da je dobil priložnost za vodenje slovenske reprezentance. Povedal je, kaj Slovenija pomeni v svetovnem merilu, in to so tudi deloma njegove sanje, da lahko bo takšna reprezentanca, kot je Slovenija. Next question, naslednje vprašanje, kako dobro poznate trenutno ekipo in njen slog igre? So, how well do you know the current team and its style of way of playing? I know very well the most important players of this team, and what I saw is, as I said before, an amazing level, talking about the volleyball, who these guys was able to produce in the last seasons. At the moment we are trying to introduce a new generation, so we don't have a lot of these experienced players. We have a lot of young players, and we are trying to understand the talent of these young players, trying to connect I don't like to say oldest generation, but it's easy to describe these kind of players. To connect the oldest one with the new generation is important. For the youngest one to understand what the oldest one did before, in which condition they produce this kind of amazing level, and they have to take care and they have to respect this. I think only in this way they can put all the talent that they have, because we have a lot of young players with good talent, in the right way to go on to stay at the highest level that we can. Okay. Gospod Soli je povedal, da imamo tako nekaj neizkušenih mladih novih igralcev, kot tudi ogromno izkušenih. Pomembno mu je, da bodo mladi prevzeli to odgovornost in v bistvu dobili občutek, kaj je slovenska reprezentanca v preteklosti že naredila, na kakšnem nivoju igrajo, in jih bo poskušal upeljati vse skupaj in v igro, ki jo imajo. Naslednje vprašanje, kakšna je vaša trenerska filozofija in kako se ujema slovensko odbojko? Torej, what is your coaching philosophy and how does it align with Slovenian volleyball? I think for a coach it's very important to have ideas, for sure. I have a lot of ideas because I'm quite young, but I start to have a quite long experience in the Italian championship, not only in the Italian championship. So what I think is the best way to be a coach is try to understand the talent of the team, the talent of each player, and on this talent, in this case here in the Slovenian national team, also with the help of the experienced guy, is to try to understand what is the best volleyball that we can play using the talent of the player. So the philosophy is try to understand where we can go with the talent that we have, and try to produce and to understand as soon as possible what is the best volleyball for this team. For sure we are trying in the practice we are trying to develop some ideas
but it's my job to understand if these ideas are good for this team, or if we have to change something, producing a different volleyball. What I saw in the last part of our championship in Italy, in the semi-final and in the final, what we saw was 4 teams with 4 different ways to play volleyball, and they arrive in the end and they fight for the title. So there is not only one kind of volleyball, but I think we have to develop a specific volleyball for our players. Torej, thank you. Gospod Sulj je povedal, da ima ideje, da je relativno mlad trener, ki ima ogromno idej, ogromno izkušenj iz italijanske lige. Povedal je, da je na italijanskem prvenstvu na zaključnem terminu opazil, da kjer so bile prisotne 4 ekipe, 4 različni načini igre. Prav tako Slovenija ima ogromno izkušenih igralcev, njegova filozofija pa je ta, da imajo ekipo, bodo videli, kako daleč bodo prišli in da lahko razvijajo ideje naprej te, ki jih imajo in jih nadgrajujejo. In zadnje vprašanje, last question for you. Kateri bodo vaši prvi koraki kot selektor, kaj načrtujete v prvih treningih in tednih, kakšni so vaši cilji za letošnjo sezono? So, what will be your first step as head coach? What are your plans for the first few weeks, and what are your goals for this season? For sure, in the gym we are trying to develop some ideas about how I would like to play volleyball. But my first job coming here, I think, is trying, with the help of the oldest player, to connect the youngest one with the amazing team spirit that the Slovenian national team showed in the last year. This is my idea about what is important to develop, connecting the 2 generations, because only with the respect of the jersey and the respect of who came before than us have done, is possible to build something new, to build something with powerful, and to build something who can reach the 2 important goals that we want to reach in the next years. Torej, Sulj pravi, da na treningih razvijajo različne ideje. Glavni cilj je, da povežejo mlajšo generacijo s starejšo. Pomembno mu je povezovanje teh 2 generacij, torej, da tudi mlajši dobijo neko spoštovanje oziroma občutek pripadnosti ekipi in da dobijo ta ponos in spoštovanje do dresa, ko ga oblečajo. Dodal pa še je, da lahko spoštovanjem in delom dosežejo ogromno. Thank you very much. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov.